yewe na Sylvain Kenge yigeze bivuga namwe yigeze bivuga bagaragaza yuko nabo FDLR ari ikibazo ku mutekano wabo. Abantu babashyigikira ni MONUSCO, ni abo ba NGOs bakeneye ko haba kawo, bakeneye ko haba, they don't need peace. Absence of peace ivuze akazi kabo. Abo ntabwo bazigira na rimwe bagaragaza ukuri. So muri make rero Congo n'u Rwanda bo baragira ngo mbere na mbere bagire izo principe de relations diplomatiques, ibihugu uko na correspondance ya hagati y'abadiplomate ku badiplomate. Ntabwo mu Rwanda na Congo bigeze bayubahiriza. Amagambo na politiki ba Congo bakoresha na amagambo yuzuye urwango, na amagambo wagira n'ayabashumba. Ntabwo ukuntu code diplomatique ziteye ko babubahana, uko correspondance bagirana, ntabwo muri Congo uyibona. Ibihugu rero byangana kuriya nkaho ari abaturanyi bari gupfa ingata cyangwa bari gupfa kandi kantu. Twagiye dutura ahantu hacitse cyane n'abantu iyo class yo hasi, hari ukuntu abadamu babiri apfa kantu gatoya bagashwana paka abagabo baje kubakiza. So ibiri kubera ku mupaka w'u Rwanda na Congo kuva icyo gihe cyose twavuze ntabwo byigeze bigaragaza yuko ari sanse y'ibihugu biri souverain, ibihugu bifite responsabilité yo kurinda abaturage. Ni nabyo abanyamerika n'abandi bose bavuga ati no mubane nk'ibihugu bituranye. None se mushaka kuvuga ngo igihugu kimwe kiravana ikindi ku isi ku ikarita? Ntibishoboka. Mugomba kubana hari ufo. Ibyo ni ibihugu bibiri. Hanyuma Doha, wenda nongere mbisubiremo bwa nyuma, Doha nayo irareba b'abakongomani bigeze basorwa muri sale Nairobi. Rwanda yaje kubemera ariko babona yuko noneho basore bahageze bafata umujyi wa Goma, bafata n'umujyi wa Bukavu. Ubu Kinshasa yatangiye kugenda igarura gatoya ikabavugaho ikabemera, ariko byagira nyuma ngo burya dufitanye ikibazo n'u Rwanda, ntabwo ikibazo dufite ari twe na M23. Ibyo ngibyo kazi yabo. Hari noneho a former president nawe uhari, nawe ni element majeur itagomba kwambara ikoti ry'u Rwanda for any comment y'u Rwanda, any comment Rwanda. No, he's there. N'abakongomani. Ni ukuvuga ngo igitutu cya M23 AFC kuri Congo kiragumaho kugeza igihe nabo bari bugire engagement, bagira amasezerano asatisfyinga impande zombi. Ni ukuvuga ngo u Rwanda na Congo nibubahana mbere na mbere, bakagirana ubwo buhahirane, bakagirana imigenderanire ya diplomasi, aho ngaho it's well and good. Ndetse hakabaho wenda M23 uko biri kose irakomeza ifite goodwill yo kuba yafasha u Rwanda kurandura FDLR muri Est. Fly High yavuze kuri Gakwerere n'abandi bose bagenda bataha ubufatanye bwa M23 n'u Rwanda na HCR n'u Rwanda rukabakira. Ibyo bizagumaho noneho kugeza n'igihe FRDC nifite koko ubushake bwo gukora, ntabwo tubona ko iya FRDC iya system yabo igomba n'ubundi yose kurandurwa. Ibyo bizakorwa n'abakongomani, azabijyaho igitutu cyo kuba ibintu byahinduka. Ibyo biragumana n'inshingano za AFC, ko AFC yo ifite kugira etandi yose ya Congo ikayikosora, mu gihe M23 iyo igomba kuvuga noneho twe turaguma iwacu, turaguma tuhatunganye neza. AFC M23 twirwaneho ni fondation nziza yuko nejo bundi AFC ishobora kuzafata abantu bo muri Katanga, igafata abantu bo muri hehe nabo ikabinjizamo kugeza igihe igihugu cyose kigenda neza, kagira ingabo nziza zifite ideologie, zifite fondation ya ARC, ku buryo
ibi bya Tshisekedi arimo arakora ntabwo ari garanti yuko aho ubuyobozi bwe bumeze neza. No, ubuyobozi bugomba kuzakurwaho. Buzakurwaho nande? Buzakurwaho na AFC n'abakongomani. Ntawe dusaba ngo nyabuneka ngo mwavuye n'u Rwanda ngo twese turajya hehe. No, ibyo ntabwo ku ruhande rumwe ni byiza, ni milestone nziza rwose yo kubona ibihugu bibiri bifite responsabilité, respect mutuel, babiguniye correspondance, yubahane, gufunga ikirere, guhimana. Urumva nko gufunga ikirere kana gahimano katemewe n'amategeko mpuzamahanga. Urapfa gufunga ikirere ugamije gusa detriment ya Rwandair mu mategeko mpuzamahanga, bya ntabwo byemewe. None se wewe ufite uburenganzira bwo gufata embargo, sanction ku kindi gihugu? Sanction, embargo ni icyifuzo uregera, urumva, kandi no gikagurwana ntuzana sous-région cyangwa se n'ibindi. Ntabwo igihugu kimwe ushaka kugira ngo cyangize ubuhahirane n'ibindi bihugu. Ibyo byose rero ni za principe de déclaration irabibutsa yuko no mubane mu buryo nyine nk'ibihugu uko bibana. Hariho amasezerano menshi abigena yabereye Vienne muri 63 n'izindi ratification nyinshi ibihugu byagiye bigirana. So muri make rero bayita iyo pessimisme ufite rwose iri kukuziba amatwi n'amaso n'umwanya wafashije gukora cya cyegeranyo wavuze ngo wacishakiye kiri mu Cyongereza. Ni kigaragaza yuko hari ukuntu you need to breathe, inhale, exhale, umwuka wawe uwusore wose uwinjiza undi, hanyuma wumva ibintu neza. Dukomeze kuko uri intellectuel, wagombye no kuba wumvisha abantu yuko hariho Washington, hariho Doha, habayeho Nairobi, habaho Rwanda. So ibyo byose rero uko abakongomani batwebwe AFC M23 turwanaho tugira imbaraga, hari n'ingihe twazana natwe ni Washington. Who knows? Hari igihe bazavuga ati ibyabereye Doha hagati ya Congo na AFC M23 biri kwanga, bakaba no mubazane hano Washington. Ibiraniye Washington banza bijya mu ijuru cyangwa ikuzimu. Mubazane hano ndamo tubumve. So muri make rero ndumva ntabwo twavuga ngo turaheba iyo process, kuko ikiri bubuze twebwe kugira ku ntego zacu nta kindi gihe igice gihe cya nyuma. Murakoze. Thank you so much. Ndabona my brother African Boy yarabuze network akaragarutse, ndagira ngo nubwo adafite co-host ariko he's my brother kandi yarafite co-host kandi wari uzi ikiganiro kigeze. African Boy karibu. Urakoze my brother. Buriya rero na Rubayita nawe ndagira ngo tumwumve ku ruhande rumwe, kubera iki burya ngo yagukanze n'igibinturo. We hari ibyo azi, hari ibyo yabayemo, arabisanisha wenda n'ibindi, akumva ko ariko bigomba kugenda cyangwa ariko bigiye kugenda. Ako nagira ngo abe umugiri inama nziza. Ubu none hawe abanze bya bindi yari afite aba biteretse ku ruhande gato, asubire muri ariya masezerano, ayasome, ayarebe, yumva ibyo abayasinye bavuze. Biraza kumuha iyindi shusho itandukanye wenda niyo ubu none hafite mu mutwe. Ariko nanone nawe rwose jewe ndamwumva ku ruhande rumwe. Kandi kantu namubwira wenda Rubayita ya nama nakubwiraga ya UN, nayo menya mukanya wa mudamu afashemo ijambo. Ikintu cya mbere kinangaje nuko avuzemo ibintu bya AFC M23, ayishimira uburyo yamufashije kugera hariya n'uburyo yasanze ibintu bimeze. Ndagira ngo nkubwire ko bya bindi yavugaga mu nama za UN Security Council
avuga crise humanitaire ibiki ntabyo yigeze avuga. Gusa yavuze ko hari ikibazo cya Codeco iri kwica abantu muri Ituri nacyo kigomba kwitabwaho, ariko avuga ko abo yicaga muri Nord Kivu byagabanutse. Ngira ngo ubwo rabyumva impamvu byagabanutse. Nimba rero nk'ukuntu mwene kare yabivugaga, aba bantu noneho bari no gushimirwa n'inzego internationale nka UN, aho sinzi ukuntu wakumva ko ngo birengagijwe mu masezerano. Icyo wenda udashaka kumva nongere ngisubiremo, nuko hari ibiganiro bya Doha kandi biracyari underway, biracyari ongoing. Ntabwo twigeze tubona official statement ya AFC M23 ivuga ko ibivuyemo, uretse gusa kumva nyine hano ku mihanda abantu bavuga ko delegation yabo yavuyeyo, ariko nureba n'impamvu batanze cyagiye yavuyeyo, ushobora gusanga byari mu munsi wa Idil Adha, witanga ry'igitambo muri fete y'abayisilamu. So ibyo haba hari konje zimara iminsi nyinshi mu bihugu by'abasilamu, kandi Qatar turabizwa ari igihugu cy'abasilamu. Iyo nayo bavuga ko ari imwe mu mpamvu. So urumva rero impamvu zishobora kuba nyinshi, ariko akandi kanyuma uze kwibuka za annexe bavuze zizaza ziriho hariya. So annexe rero nkawe nk'umuntu urabizi kandi urabisobanukiwe, zishobora kuba zirimo ibintu byinshi bitandukanye. Nkavuga ngo rero reka ubu nonaha twebwe turebe ibyo twabonye, dufata ibyo tweretswe, ibindi byo dutekereza nuko tubibona, nuko tubyumva, nuko byagenda, tuze kubireka tubirekere, tukomeze tubyumve nibyo, ariko nanone ntabwo birarangira. So ndagira ngo rero ijambo mbere yo kuri ATM ndihe mwene wafungura mic, noneho nyuma yawe tukaha ATM. Urakoze. Okay, so thank you so much. Naringiye gusoma ibyo bintu uvuze, uriya mudamu yabivuze biransekeje cyane. Reka ngasome gatoya kari mu Gifaransa. Yabanje ashima abantu bose n'iki byose, ariko ashitse kuri M23 aravuga ngo ma visite avait également pour but d'engager AFC M23 sur les défis opérationnels liés à la mise en œuvre de notre mandat. Oui, imagine, aravuze ngo visite yiwe muri Goma kwari kugira ngo gasubiremo neza rubayita kumve, kugira ngo akumvane nuko AFC M23 itagiye kuva muri Goma. Bya bindi bajyaje kuva mbere. Gasubiremo. Uyu mudamu nari Binta Keita, muramwibuka ukuntu yavugaga ngo bishibumbike ngo M23 yamaze abantu ngo yaviora ngo yica abana patati patata. Mena uyu munsi ibintu yavuze ndio ndibaza eske ibi nibyo cyangwa sibyo? Yashimye abantu afite kuri M23 avuga ngo ma visite avait également pour but d'engager le M23 AFC sur les défis opérationnels liés à la mise en œuvre de notre mandat. Notre mandat, il y a eu. Donc, arashimiye ko yagiye hariya akanabibutsa ko yagiye hariya ngo bafatanye na AFC M23 kugira ngo imigendekere myiza ndetse ibikorwa bya UN bigende neza muri Goma. Gufatanya UN gufatanya na AFC M23 akona kambe kandi kansekeje carrière. Je félicite toutes les parties, y compris l'AFC M23, de m'avoir permis de me rendre à Goma il y a 2 semaines pour la première fois depuis la chute de la ville en janvier. Donc, umuntu ahagarariye UN uyu munsi yari council yari iriya nama ni inama irimo isi yose. Umuntu ariho avugira atuvugira natwe twese, avugira isi yose, ariho arashima abantu bitwa abandi.
yitwa AFC M23 ko batumye agarika igoma ko abantu beza ko batumye yanabivuzamo byinshi ko abantu ba Sadek bagiye abandi bagiye Kinshasa muko cyose none se nta na hamwe none ikindi mu masezerano ya USA ntabwo nta na hamwe yavuga M23 parce que ntabwo bireba ni hagati y'u Rwanda na Congo nta n'aho bayivuga nabi nta hantu bavuze ngo muzavemo no deja uyu munsi UN yavuze ngo twishimiye gukorana na AFC M23 twishimiye gukorana nese ubwo urambwiye se ngo UN irishimiye gukorana na M23 AFC hariya hanyuma suite za speculation zawe zidafite aho dushingiye nabivuze ngo iyo ushaka kugira abantu b'economist hari n'ibindi umuntu wa mbere wubaha ku isi abuza abantu bose kugira bourse mbese bya economy ugendeye kuri speculation kirazira kikazirirwa kugendera kuri speculation ngo uvuge ngo ngiye kugura imigabane aha no ugendera ku bintu niba society ifite niba society ifite equivalent 1 million ukavuga ati njye nyihaye 700,000 kugira ngo witeganyirize akantu igihe bizabyabaye nta donc M23 ifite security yatanga amahoro yatanga buri kintu cyose nta speculation irimo kubijyanye na M23 speculation iri mu bintu wowe utekereza mu byabaye kera mfite ubwoba muvandimwe ATM mfite ubwoba ko waba ugiye gutekereza nk'abantu bajya batubwira bimwe bya bari abantu ndashaka kuvuga amazina ni bande hati bavuga ngo cyangwa ngo FDN byagenze gutya mu Rwanda ngo ruradusiga ngo patata no please yakubwiye umuvandimwe high fly ngo va muri ibyo ngibyo ubu turi muri mugane ngo turi muri digital wowe uri muri ajya gande bya kera byita gute Austin boy analog wowe ari muri analog turi muri babyita digital ya donc aracyari mu bya kera nta kintu kiri hide nta kintu gihishe n'aya masezerano nta gihishe ngo ese ubundi wagihisha gute M23 ifite ahantu hari u Rwanda inshuro nibarenye M23 ubwo iri u Rwanda ubwo abantu baba buzi hariya abashe akuze generali umaze imyaka magana angahe hariya ubwo wamuhisha iki kwe ni iki cyatera ubwoba abafana hariya abana kwandira imagenge n'abandi n'abara bose bafite igihugu kiruta u Rwanda inshuro enye barakora imihanda abantu batangiye bafite amahoro wireka umukristo ajya kuzana ibintu bizabaho ngo